විහි ඒප්‍රිල් වනදෝහුගේ රේගඬු අග්ගඩි සාලිහුග අලුගොන්මෙන්ගේ වික්ටිම් සපෝට් වයිබර් නම්බර මි දෙන්නේෆාවා ෆරාතුගේ මෙසේජ් ලිබිෆාවේ ඒ මෙසේජ් ගා වනි I am so close to give up migota විහිගඩි සාලිස් නොයෙග්ග ෆුදුහුන්ගේ වික්ටිම් සපෝටුගේ ෆරාතුන් ඒ කුජ්ජාය රෙස්පොන්ඩ් කොෆවේ Hi, would you like to share with us migota bayan kofa a message then reply me as inani aggadi fansa huga e gadiga I just can't control my thoughts adi efoga aggadi fansa stinegga please don't call anyone efoga hama aggadi fansa stinegga I'm okay I am going to be okay efoga aggadi fansa stinegga I have been okay efoga aggadi fansa hayega I am going for a walk jahafawe e hisabun den evves message nolibi regandu baragadi tiris ashegga hame elaina miyanani I am gone e hisabun feshige fuluhun respond kori baragadi salis dega 3 minute terega what do you mean by that how can I help you would you like to go to hospital or talk to me me emme fahum victim support line me farata de terega kuramunu muamale e fahuga social media ga feturifawa mawlumat tahuge obune eki wagut tahuga fuduhunge FCPD number kasha 911 call center mi faratun gunam masek kofawa kama ei kandeligen dogu mawlumat take fuduhunge ves adi sarukaruge ves evves mi bawatuge number ka mi numberun adi mi kujja ves gulafawa kamuge evves mawlumate awunna dibfekenne awmena kashor kureifave fuluhunge 911 ves adi FCPD evves number ka gulafanuwa kan aggadi salis deka hisabun fuluhun phone message evves response nas gaganda fanara comment fahun baragadi Regarding baragadi salis dega fuluhun emme fahun phone message ang evves response nas gaganda fanara minute fahun baragadi fansas hategga e faratuge viber number wani offline wefa e hisabun baragadi fansas hategga offline vi hisabun eggadi dega alumena fahum awdumati muni e faratuge bebe message kofa wakama alunmen gula e faratuge bebe mawdumat mideni mifada kame hingafi kamasha alunmen ves respond kunamunda kama adi etana e faratuge aidaga faratum ves ehiteri kam for kodinum gadiga alunmen libunu mawdumataki baragadi thiris hayegga faratuge bebe avves message kofa wakama am not bothered migota jahafa me ei efarata bebeya deme de me fahun hingafa communication kama faratu bebe faratu alumna mawdumat libifawe e fahuga eggadi tinegga alumenge victim support wani fuluhunge command center gulafa mifade kama hingafa kama mawdumat di fuluhun etana fonwa dinuma edifa eggadi hataregga fuluhunge FCPD ge duty investigation officer avves e mawlumat wani devifa eggadi ashen hairuga fuluhun eme furatama danala wani haziru wefa adi eggadi saadya hisaba danaluge terega idari be furna guligen sida e kotariyaki kobakan hodunga masakke koffave e kurawunu maskatu galiga eggadi thiris dega e kujja dirulamun dani mi kotariga kan kashor kon engi e hisaba fuluhun gos kotariga bokitan nivwa forum fenlight turu ko bediruga mi hadsa hinga faatan fenunu e hisab fenlight ge zariyan fuluhun sina wa defawani hisab fuluhun kuranji hemasaketta sin ko kofawani e miga mi hasa ko mi fada mi nafsani kantan himene fada masata huga alunmen warabbodan eden hagigata khidaf wahakatan ufetruma mige sababun miwagutu mifada kankan tahama kuramunda faratta kabes warabboda te asar kuramunda adi hama yakuga
mi halsata dimawe hitama difawa aida taka nohono hitamata dibigende em fad kankamuga takurar kon alumen eden kama behe faraytakun ede maulumat fiyawa tantanu fatura hagigate faharegga nuwedane fad maulumat spread kurumuga note ekidima dimala feturumuga amraitum bar numaki alunme warbudan edekame divi fuluhunge faratum mi hadisaga amal koffawagwe internally algon members review kuran hame yaekuga minimum muassa takum ves mi masata amuko bada alunna nangal kuranji ekankam wanama ekanka nangal kuran